Así, gara, beste libari. Bueno, ligako sariekaz hasiko gara lehenengo eta behin, gizonezkoetan, infantil mailan, vamos a comenzar con esta entrega de premios y lo vamos a hacer con la entrega de premios de Liga. En la categoría infantil, los campeones de Liga han sido Getxo. Aurrera, Getxo. Presidencia. Y igual en postura. Segunda posición para Portugalete. Ahora Portugalete, ahora Portugal. Venga. Tercera posición. Bandera hori da, bandera hori Igor Ezagozak ekarri zuen, bandera hori zestoko zinegotziak, kiro zinegotziak, eta maitene egitora, erizteko, ondo aldiko, kiro zinegotziak. De Liga, Getxo, aurrera Getxo.
bigarren postuan, sexta hora, aurrera sexta hora. Hortze ba, egoitza, domina. Bigarren postuan eta hirugarren postuan. Zestabarari, atzalotena ba. Igor de Pablo, zestuko gudaretzeko kirolziko atzean eta Borja Rodrigo, kirolziko. Eta txapeldunak, Bizkaiko txapeldunak, kategoria honetan, Juvenil Senior Biosketan, Getxo, aurrera Getxo. Zuzendaria eta Borja Rodrigo, Bizkaiko Arrauko Eratzeneko presidentea. Txapeldunak, nagusikazen oso erabiltzen da ligan, eta Bizkaiko txapelketa presidentea eta baita dedikadea, bandera eta bandera azken UNESCO. Con la categoría cadete en la categoría cadete masculina, campeón de liga, Bermeo aurrera, Bizkaiko liga txapeldunak, Bermeo izan da, aurrera Bermeo, liga irabazi daude. Venga, Bermeo. Alente da txapelketa, claro bat, Bermeoko. Borja Rodrigo, presidente de la Federación Vizcaína de Remo y Maite de Tabla, director de Deportes y Juventud de la Diputación Foral de Vizcaya. Chalo Beroa, de México. La Reina, Esto, ahora esto. Zuzendaria eta bandera emateko entrega da. Maitane Ezala, campeón de liga. Texto, aurrera, categoría juvenil. Texto, campeón de liga. Atención juvenil de Texto, juvenil. Aurrera, tercera posición. Entrega de medallas por parte de Pablo, campeón de deportes de Sestao y de Maitane para Agustina Naslemisa, benetan ikusgarria eskaini dozkuen, baina
bikainera ibitirenak, Ondarru, Txapelduna, eta bandera den, Bizkaiko Txapelduna, Ondarrutarrak izan dira, gaurkoan gainera. Euskal Herria patroi eta esandakoa txapela lortu dabe, lehia estua benetan be, Deustoaz egindako eskopada horretan, eta azkenean bandera esandakoa Ondarru lortu dago, bandera emateko eta azkeni Bateretan zestadara izan da Bizkaiko Bizkaiko Gaiko nari eta txaldoa Erentzeko Gaztetxeak dominak izan den Hirugarren postuan gaurkoan Gaiku Hirugarren postua lortu da tercer puesto en la categoría senior para Gaiku entrega las medallas Borja Rodrigo Aurrera Portugalete Aurrera Portugalete bigarren postua Llegar en el puesto y Portugal, segunda posición. Segundo puesto en este campeonato de Bizkaia. Portugal entrega las medallas igual de Pablo Urdaibai. Aurrera Urdaibai, campeones de Bizkaia 2013. Eta txapela lortu dabe, bandera lortu dabe, Urdaibaiko gote Maikane Paula, Bizkaiko Jauramiko Kirol eta Gaztedi zuzendaria eta baita Borja Rodrigo, Bizkaiko Arraun Federazioko presidentea. Dominak emoten eta bandera hortze, bandera Maikane Paula Gaztedi, Senior Urdaibai Eta